Kei te rere tonu ngā kupu whakamihi poroporo aki hoki kia kahurangi Katerina te hei kōkō mataira. I riro atu rā ki te pō i ngā rā tata nei. Hei āpōpō ka nehua te kuia nei ki te urupā i tōna papakāinga o Rangitukia. He wāhi paku e rua me te haurua haora, mā runga waka i tūranga nui a Kiwa. I mua i te poho o tōna whare tipuna, i tō iri ai ngā mihi ki te whāia o te reo Māori. Koe rei te kuia nāna i whakatō te kākano, i ruia mai rā i Rangiatea. He mārei kura i rongohia i tōna reo ki ngā tōpito katoa o te ao. Ko ana mahi mo te reo te take i whakamānawa tia ia ki te kahurangi i te marama katahi anō ka hipa. Oro mai rānoa ia i kahurangi ai, mai i timatanga tana timatanga, i te tautoko, i te whakapūmau i te reo Māori, ki runga i te matat whenua, ki roto ki ngā kura kaupapa, ki roto ki ngā kohanga reo. Ko te tikanga hei ngā marama o te raumati ka tai mai a Katerina Mataira me tōna whānau ki tēnei o ōna marae o ōhine waiapu, ke whakawhiwhia ki aia te tohu teitei o te motu. Engari kua tai mai te iwi whānui ki konei, i runga i te karanga o Aitua. Nō reira, koe ni tunu mātou e whangātu nei ke tai mai te wā o te raumati, te mahana, ka puta nei tēnei kōrero o hinga te kuia nei. Ka tau te kapua pua pauri ki runga ki a mātou. Na Irena Smith, te rā pūrongo.